Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Vi ricordo che ho voluto dare l'esclusiva a Rivista Donna e vi ricordo i miei 5 canali YouTube: Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, musica tradizionale sarda con Veronica Pisano, dove siamo adesso, Extraterrestri con Veronica Pisano, interviste varie con Veronica Pisano e Ballo a casa con Veronica Pisano. Vi ricordo anche il canale YouTube di Maurizio Gastaldi e il cappello di Irma. Iscrivetevi e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle novità. Continuiamo con i video sulla musica tradizionale sarda nel mondo, con la traduzione della trallallera campidanese in russo. Маево парнишку щедри називають, когда не найду его, беситься начинаю. Tra-la-lera, lera, lera, la lera, tra-la-lera, lera, lera, la la. Ahricota, sala navada, a parnișkim nam zagare sonce vinavata. Tra-la-lera, lera, lera, la lera, tra-la-lera, lera, lera, la la. Бідано абрикоси, завізда трясучки, сочные блестящие, и иди ко мне на ручки. Тра-ла-лера, лера, лера, ла лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла ла, тра-ла-лера, лера, лера, ла лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла ла. Позволь пройти скорее, прекрасная ты речка, остаться я не смею, не находя сердечко. Тра-ла-лера, лера, лера, ла лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла ла, тра-ла-лера, лера, лера, ла лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла ла. Per questo video è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo. Ciao!